Mahindra Tudors Mizoram Premier League season ni na final match khel ani dona zana khel turi kan hriat tawngin Luangmual FC le Chamari FC ania Chamari FC in jersey Poland ha a Luangmual FC in jersey an hathung ani kan hriat tawngin tun season a MPL a hianin final a oma season masa final om lawa final masa zok khel tur zaina final masa zok kan khelanga zirtom ni zana hian final second leg an khel dona tin kan soidu chu away goal rule man ani don lawa aggregate apel khoma top kha an la don ani ti kha kan shira tan kan soinon le du ani Luangmual FC la minan kick off dona zaina hian Luangmual FC team captain somte mel kan hulea mun tam tak khun rei tak chung kan huto lawa an hiam wangin zaina ero somte mel kan mule thei thunga team tan engtiang atangkai nge niang Luangmual FC an kick off somte ding heratan through bola pe maro chu throw in an lo chuaka Luangmual FC lamin Sulawa goal kick corner zok ani an lo toke minute khat bola lawa goal lut tak ma Luangmual FC fans in a goal do na tinan awa Luangmual an tipoka sana hian la muala kan khat thap ani fans Chamari fans le Luangmual FC fans mai baka neutral fans zaina hianin an tam fio mai la muala kan leng lo tran nei sit chu ol om to mang lo ti theo me kan khat khop mai achia chinga Sulawa achia Fela zote aval lut thai ma maro chu Luangmual FC vice captain Ruben zo sang puya foul tat mai Ruben hi captain am ben shreng kan muzing zoka tunen pila hi na maro chu zaina ro kan soitoin somte oma wangin zaina jun captain am ben shreng lawa Ruben hi best midfielder mai nilo best player contender ania Luangmual FC tan match samtak goal poimo te lo thum to chuti rualin man of the match po voi li lai ani thea chuan player chi ani theilo ani handball dong te putin an khoi zewa in khela chang ngal maya asan chu eng nang bang ni lon final ani wang le MPL ani wang ani chu mi PL ma mi pui amma kam ka tamang ron khung khoma in khel chan ma dagar chan ve chang khan atheng ma polan au chan hal ringot maya a ron thlen bela piang an au bel zel boka chuwang chuan Lamual chu a so na so hul ani in khel munom tak kan pe sia minute thumna kan mang mek chau ania chuli chung chuan a goal don ati au team le lam in a goal don ati au na tur chan san nei to a long ball sit kan siam tha Lamual ma se tu man thulo an ding vekani sumiom zia chu an changani ti kha a hriat ani ten team pani te zanina hian goal kan hmu ngei arin oma goal som thum khung thei ve ania Chamari FC hi an defending record a chhacheta goal kwa an lama luta goal som ni le pakhat difference an ne plus 21 point som thum panga an hua MPL league khelzo tak a khan final telowin Luangmual FC an goal som thum an khunga an lama goal som pasari aluta an goal difference plus 13 ani ve thungani chuwang chuan goal khung thei an nei a defender a po team pumpui hi inven ve ngai an ni an defending pelama goal an khung thei vek maya Luangmual FC tan rin zola defender in goal lo khung to a laldina kan chertel phei chuan laldina na khung to poka nun puya na khung to a chul lo na khung to poka Chamari lampanga ro thara thang puya a chi aten an khung to poka ni midfielder MS aten goalie an khung to a dongte an goalie khung to poka tete puyan goalie khung to poka Luangmual FC lampanga PC zo sanga le lalding ngetan goal nga ve an khung to poka tuna hian top scorer ni tur chuan a har deuh kan ti donem ma se voi nin khel tur ania
zanina in khel te singa chang hian top scorer po kan mulong ti soi thei lo ani tuna hian ma soi mek tu biak te a al biak lo Mizoram police winger khang goal ria ta khunga ani kha in khel na tur chance anei to lo thunga moya dan moya oma ani point khel na tur chance anei to lo din thar winger goal sari a khung to noilea vanal bia oma goal ruk a khunga ani po chance anei to lo chu wang chuan zanina mi goal nga khung te goal li khung te hian in khel voi nia hian goal li ten rang khung thengem kan mulai he din thang puya ania bula MK ya tam boka dongte ya ani season masa top scorer goal som khung tu khania tun season a goal li a khunga ma se Chamari FC tana poimo din thar football club unrival team an hena turatana goal poimo pani khung tu ani nima som zola avan moi Sulawan bola lau chat mai MS Sulawa fola MSN free kick alo team pani the anin beitok viau na rin midfield ta MS oma Rubena boka lelama achia noten lodanga note tan chunzom le tur khatong ten tu akan men alo block lau mai note atlua zolnom tlangwal longbol FC defender in ngana jersey number 3 ma somdong zuala ma somdong zela player khong takani kan ti to kha timing a tha tharu manga lo po ni mai thema se anei chuni mang thiam ani note a tuna kan mulai me kan ni ro thara note a pisi zo sang avan chak em a huai pokani a head tuna ball head kha goal ni ro pui taka khung to head ball thatak ania a huai san wang thipok an ti theyang Longmol FC goal don em lel biak thanga duangna shoot thailo Rubena Longmol in nor toma chulawa avorlu chaviawa ma se Longmol FC attacker te anbathen main opian ball lo man le lau mai Longmol FC a note om central defender cha Chamari FC a Mizoram mai Chamari FC mai ni lo Mizoram kulpui kan ti chen thang puya om ma se cha chan mari kulpui he tin tharin an soi hinga antia minam tagen zanina Longmol hian an su chim thei don em tin thar FC sut ngin sa kha kha ninga kan lam mudon chau ani midfield da MS om aking pui tur ru penal elama om le dongte a om le lama pisi zo sanga MK a nge trading heda buk tur li ran ni keeper ro opia season masa best player best goalkeeper ni lai le angaya tun season a in khelai culture mega improvement chu kan mu ma se ti suale zau changa la neya ala khel tam tok lo lang ti ani maya bak zonga chun anin he tok viau pe kani Rubena team kurangai a position hi fall tam na lai tak ani shin sia so bang chon Chamari game rang sia Rubena a tharumalo mangani chon yellow card te mu chon Longmol FC ta na poidon ani khel bo ro ka changani Johnny Khan record aron soinol to atle ma zong kan belenga a soi to Chamari FC point som thum le panga muin MPL a point munem berikon an la siama tin voi som le pagaran chaka voi khat chian chaklawa chu tin thar FC an nelo khania voi ni draw an neya chuta an draw chu tuna an khelmek Longmol FC le Chamari FC ni zaina hian Longmol FC an lo draw to hi an loss record voi ni na ron siam tu te Longmol FC ni mai ngem ti zona om the ani chu ti rualin Chamari FC voi khat chau chak lo the ni wang hianin final a po hian rin kai ani ni ma sela din thar FC la ka goaling tan chuwa wang han Johnny ron soi tongin Longmol hian an match nung bera goal thum goal katin nelo ma se zaina hian an confi vio in redom ni Longmol FC tin pu wanal thanga kan hrianga pu wanal thanga hianin game som ni le pakhat chung top flight a in ti deuh kherteng top flight a hian game som ni le pakhat chung nelo mi hara pu wanal thanga game som ni le pakhat chung Chamari FC top flight a nelo na kal tuan puya game som le panga chung kha phega chu unbeaten ringot nilawin win chak kherani game amaro chu khabi game som ni le pat kan chiar tela ka chuanin draw voi ni om thunga puwala thanga hi kan soi angin college veng ania SYS coach Anetone Sport News Services a coach nalania Santos Trophy Mizoram kan champion a kan coach nei lai kha ania tin Chamari FC kan soizo lo longa Chamari FC tun tin mula goal thun nember le goal chuat nember ania
an goal thun za chu Johnny an ron soi to Luangmol FC nen goal thun tam ben in goal som thum an thuna goal kwa an suwa thunga tin tundin huna an team tana goal thun nem pathum te chu MK MS le dong te ten nia MS hi best midfielder mai ni lo best player ni theidin huna ding ania man of the match voili ania Ruben zo sang puin en sana pon khai khin ani Luangmol FC in point samni pasare muin final an lut an ni chu voi riat chau an chaka amaro chu apoimo ber final an luta chu wang chuan zena hian voi riat chau chak hian voi som le pa chakhi ne tum dona voi thum an chak lo voi thum draw an nei thung ani season masa khan point som le pakhat chi amuin playoff an khel tun season era point som ni pasarin huwa playoff khel chu soilo champion theidin munan dinga Luangmol FC an roi tuai thara an van fakom te em tak em an coaching staff le player te tin go som thum an thun thu kan soi towa go som le pasarin chua tin an team tana top scorer pani chu PC zo sang le ding ngata ten nia goal nga an thuna tin an team a hian double champion ni thei player pathum an kola season ma sa din FC champion puitu Ruben zo sang pu ete aral than tlong adal mama le MC mal som zula ten kola tin Jan Mari FC double champion thei pakhat an kol velaro sang an central defender hini tin an coach pumala hian FC kulikon aloin kol to thina Mizoram hi H level a mai bang ni loin senior level ate aloin kol to thina Mizorna coach kan nei that berte zingami ania tun hai kan hria theidan thul chuan next couple Leighton FC final round Leighton local council team final round hoi tu khani tuna chona be bom ka kan lut to lawang field chunga lu kan tu manga khatianga introduction nga mo kan soi hianin i khelente hi tin wam thina chuwang chuan zaina hian tu emoni ber hi chu double champion azona MPL champion ma saber ko chel tu nom dona Jamari champion chuan double champion ni then anom dona Luangmol aponom dona tu tangin ko siamang mo achia ati sual kat mai bethem veng thang kangwal lalding kita thangpuya bethem veng thang kangwalin bethem kangwala pet pera kan soi to thangpuya Mizoram mai nelo no this football thiam ber best player ania ding ngeta ni se Rangjit Aili ka changan lang lu ania tin goal nga thun thei winter transfer chawan lang lu ni sin goal nga thun to na kan hulai lal ding ngeta bethem veng thang kangwal hi Luangmol FC mamo chana zaina ni theingem Rubena uluk tok lo throw in Jamari FC an lo chuak ani kan muang kwan Luangmol fans an supporter de anau thoma tha khuang nen banner nen jersey eng nen t-shirt eng nen an ro thok chuak an van fak om em Luangmol FC season ma sa kan sel thin club plun si fans nei chia le performance nei chia kan ti tun season ero kan fakang fans nei thaberte zingami an nia result nei thaberte zingami ni season 20 an coach tuan champion ain be sei lo hian ani playoff khel ngai ni wangin amaro chu tundin muna hian champion ain be sei to champion theidin muna pon tinga Luangmol FC the cavalry intia sanga zago somga le parukhan an club hidin alo ni to club river ani hial mai thei ome fela dongte Tete puya paswala MK hina club blue ama chona ni hal ruat thara nen season masa MK le ruat thara Jamari FC player te hi Luangmol ta ran khela Luangmol FC counter attack atang Norlet lal mama amar chu foul tak ruat thara ka soya ni china MK le ruat thara season masa Luangmol player poimo an nia tuna hianin an club blue an tum ve a Luangmol atang hian Jamari atang lut anom lo ani pe tun din mula chuan season masabi ka khela mo na ma Jamari fans te ani pon chu thei big lo ani an team jersey ball an ron ha deuh vek maya ni thil thatak maya ni a banner lian tak nen an ni po chu lei thei loin team ten lo au pura in khela mo na ma Luangmol FC in game an thunun deuh so ke mon chu o ati thea chu ti rolin counter pianga an lo om ton ve a tuna yan Luangmol FC wingback din thangpuya ain riam tlat maya khel sun zom thei tu ra ngai ilan Luangmol FC fans te an thok tha kan ti to kha fans te a chuan an thei tok ve non lan tir to a la yan din thangpuya pet na dewani a oma a tai borvel atak mai pet deuh chur mai khilai ki chu ball pet tum
anin bola ron to khalman sia khanin ball pet pial deuin taya han pet de pop ani an khial chun som le thei tu ra nga yang lungmolin game an thunun zok ni na sheta midfield da ron rel zoka ma se chak zok tur hriat themal har hle mai Ruben zo sang puya lalmama gola peta ma se target a follow chat mai mol pon le chunga indona na sa mimal choi moi na dong tur atana nomini po sanina hian an melkan project mai keeper opia melkan mo chama FC keeper best goalkeeper nomini zinga telania anga ero atel chia lawa defender a pei chuan chama FC in pathum an thoa rot thara ro sang le thangpuya best defender nomini antela lomol FC lama changin note ya jersey number 3 best defender nomini telpoka best midfielder atana munin chu peichu an kim deu veka moti tur ani ding heta auma ms atu nami poi nomini singa mi ni sing tak main ball pedan tuma an zir dan ang takin ma se pet sual chat mai lalma ma arla than ruanga ms an alo dang chatlat mai te puya maman bola ron lak sak vele thunga somte te miss pass nei tlat thang puya first touch a follow zo than puya Rubena ding heta tam bola bor saka ma se no hada ulek ani in best forward nomini singa mi dong te tempel kan mupoka zani na hian mimala ti tha so moina dong thei tur nomini te po an khel kim tho thang ani sebang som player ta pon cha thokat ti na ni a point Chamar FC Sullowan bola ron lak sak tlat mai Sullowa somte a rot thara aram tackle timing a fu piao thang puya ro ching puya rot thara MK a chinga Chamarin game ron thunun le chana dongte a chinga thang puya fela zote emesa bitian bola ron hol khala chumi awang chuan lungmol FC in ball an changa ting heta Rubena pisi zo sanga off balance lo nei lo maya chuwang chum ball kal lai duangin lo control thelo pisi zo sanga scholarship tlangwal ani a goal nga aron khung towa lungmol FC in hana pakhat ani te puya dongte talput teu viau maya ma se lalnun puya champhai tlangwalin tuna khan dongte ball control lai ron lak sak lo mai fela zote dongte goal li khung to ma som donga target chofu ma se angaya tan poina tur omlo angaya pom pui tlangwalania amel kan mu chan tira second ball nei ti in du thu saluna kan soi thin ma se ain khela piangin angaya ma son na ron nei zia chuwangin tun final a phei chuan tuna po second ball nei to lo a positioning po fu chuwang chuan angaya a che chereng don lo ti kha chu chiang hle ani dongte kan mulai me khina china goal shot tu khani dongte ball pe ka cha ma se no te a pok luang ball FC ta na ron lang le a best defender nomini singami kan ti to kha
Ruben best midfielder nominee singa mi ni ani po somte thang puya fela zote MS tete puya bolam se nei lo petlat mai tete puyan nun puya nal mama arlo than tluanga rot thara pal tlang teu hle mai Samari FC wing back Mizoram central defender ni boka chullowa le fela zo te tuna khan anin be ngiet maya chullowa van neya ding chang ta jok lo mai Luangmol FC goal kick ani chullowa amveng ania FC Kolikona changa Luangmolin an mani ti sak turan la kani final la ron lu pui ani Rulam khuchuak ania amveng khosa Rulam khuchuak fan stek an out home arelo European rui maya goal om nai chawa awan ni lo ti lai pun an aw reng mai ani ding heta ball control an lo dewa ma se join a thok chuak thowe Luangmol FC tan expert rin dan point ang lo Facebook lama rin dan po ain ang lo tunga sak jok tu she them hara an coach Stephanie kan biak na po avani jok kan chakang anti top mai ni an ni pon kan chak nge yang ti emo kan chak lowong ti emo pon soi thei bik lo Ruben Achia Dongte le no te ani machona best forward nominee le best defender nominee tuna khana machona ni Achia somte avan fing tak em bima som zola bola tam pui sele lal mama tana ball pe ka rona shetem lal mama chak lu tuk out mind bola la rotor ne ni machon lal mama avan drop tak em arlo than tluanga kholai lung tlang bal MPL best defender ni lai zo than puya ma atlang zo lo lawa lal mama Luangmol FC ball thon ni PC zo sanga zo sanga na lo clear Samari FC him shamani lal mama ron tlan thak dan kha arap thaka best defender turata nominee singa mi rot thara aron tlampel thei chak maya kapkara zo than puya lo la ding lo maya Samari FC him shamani lalma ma ve na ngai thanglama ding heta ve na ngai bok Samari defender ta hian nan nga tak zeta ni chuti rolin Luangmol FC defender tampo chin sek na man pom lo dong te angen ve nang te te puya MKL om fela zo te lo om boxi midfield ta Ruben ball for luta ma se tun chumero anna shet noma game chan hi chung commentary box atang pon kan lo changa game chunga kan lo luta kan chong te lo ranga shet lo har le china tat lai kha a game mu ta kan lu changa omani ti ka min lo shet sak ula fela zo te a full in an ta sela tuna khan control thei tur om takani full strength kina lo dem ni a chang tok lo dem ni fela kha tuna khan bola ka control phalo tat maya MS first time komleta thleng hlalem lo khop mai te puya MS a ball roll na finga ni MK lo om fu out man tlat mai esel mon kima MK bong kon tlang wala ni first face chatak mai na khela be se sang takin an thira chuti rolin in hiama bangin huneng masina chol angaya Santos team ate po kal thei tur khami be se ani in hiama bangin ain khel theilo Santos team a po tel thei lowa qualifying round ate final round an shuaya duangin ain khel chum theilo tatang khan ngaya o ta shilo dem ni kan tia ma se tin thar FC nin anin khel chumin MK tak tak kan mu chhole chana tuna hian MK tak tak kan mu zel donem no te din thang puya MK a ball chan a hum thei MK bok kan mu
avan nei le mai MK tun chum ka zu fall na sa ni lem loina shia ta ma se MK an free kick a thok chuaka tuna kan mula hi Arnold than chuanga tuna mi hi Mahindra Centurio bike ania best player ina don turani ni kumlama scooty best player don turani a Arnold dan moya sial hok langbal chama je khosa din thar winger goal ko khung tu khan Mahindra scooty lo dong to tun chuma Mahindra Centurio dong don thungani best player in tunge shiat alani lo expert mi somvel nin thang sok dona chung ho chuan vote nein position sang sanga player tele best player to po an thang don ani note an free kick athok chuaka Luangmol FC in khana ani zela India Junior Camp pa te po lom to nia tuna cha mari striker dongte ten en hian an lo khel ho to thina ni ding heta pitia chullowa thangpuan lo head chuaka achia Rubena pisi zo sanga ding hetan mesa atlam pial theitat maya ma se somten en nin ring thul Luangmol FC ball tho ala ni zele nal nun puya BT kompui tlangwal FC Kulikon che thatpui tu nia FC Kulikon atangin Luangmolin an la a Luangmol an che thatpui le ani avan flick boyam dongten thuna kan te puya tan ma se te puya ajon thleng man lo maya tun chum kha talpu theina rem chang cha mar FC nan mu ma se nun puya lo om lo maya van nei le ani thang puya che kon fi khop maya a heading a fu boka head sual sela chu tun chum kha chu lo om tak tur ani thang puya a ha tong khong tina soi lo thei lo SYS an khel lai changin top flight a khel ve china minute som ko la khel quit veka cha mar FC tan a khel zo veka MFA Cup ani emo Super Cup ani emo MFA Ide invitation ani emo a khel zo veka Santosa Mizoram tan a khel kim veka Dr. T awa a khel kim veka Santosa hian qualifying round le final round khel zong zonga kha minute som ko in lan kim vek boka next ka pate an veng Bethlehem tan ain lan kim veka a khel to na zong zonga minute som ko hi la khel kim veka ni chuwang chun arim tong to deuh ni te pona shiata ma se tun chuma aron khel form le viau mai dongte a cross ball over chawa nun puyan alo head chuaka ma se tu samina clear thailo esla mon kima MK point cross ball tu sam over thei big lo defender ten chang khong thei viau mai ro sanga clear swal lo maya ma se van siamin Chamar FC throw in thawani lo ro thara chinga te puya kelal chan hima lunglei ania ball thatak mai vor thla fela zote Republic veng thlang tlangwal a first touch a fu tok lo deuh dona mokan tia ama thoin han chang le a ti rolin kompui tlangwal BT a Luangmol FC ta na ron tla se phan chat mai Fela ava fake Chaem amoi khop mai India international player lui nge lalmon kima lalmon kima pong kon tangwal MK avan goal teu Luangmol FC goal an chua don makan tia te puyan an try le an pet le amaro chu Luangmol FC defender afua angaya havan nei khop mai kan soifo goalkeeper best friend hi chu goal bar kan ti te hi ni tuna po khan angaya best friend aron se a thian thaber in aron san himani lalmon kima Lajong Junior chuak kania aklap lui Luangmol lama goal moi le goal ro pui le goal lu avathun teu nun puya dingeta
chul lawa ting ngeta al ting ngeta ball thiam ani ani hi PC do sanga PC do sang kha central forward anga man kha nia match tira khana maro chu ting ngeta zok ala ya luta PC do sanga athanga aron ta kha amaro chu ani 6 soireng ani tuna Longmol FC khel dana hi chan har chi kan tiang mai toy zong in achang in PC do sang alai om kha sira aron tol kha alro thara central defender amaro chu Longmol FC om lai vera central defender den mantrin ele Mizoram tan po central defender an mantrin Chamar FC thei khop mai corner kick ang lot suaka Chamar FC Peturin Armal som tuanga MS apen suaka MS sa corner trang hian Chamar FC goal lo thun wal to achi phei chuanin voi ni a head goal to set piece trang dead ball trang in zena hian achi head goal le thei tak mo tun nai achi head goal thei riau maya tin MS san asiam sak thei viau boka a thian te tan zena MS hian siam sak le thei tak mo dalon tangwal ready bona po best player lo ni to Emesa maro chu Longmol FC defender in ron head suaka Rotara tete puya array shot Emesa ka tangwal kan tingot thina commentary masa te pokan soi to thawa tangwal ti hin ol samzoka fa nei to match masa Dintar FC ne khel tumpo hani an goal celebrate piang khan MS tan lanin kan soi khan nau o yang khanin an tikol vel ni kha Chamar FC midfielder te solita ro ching puele MS kan soi tongin red bona best player ni ve thein nia record en mai chon chung khop mai amaro chu Longmol FC central midfielder te pon che chuang lawa somte an potlet shet boka Aizawl FC captain Lui Lia somte player ton hriat ngai India tan polo fe chuak to Rubena Emesa Achia Avaro intercept thaem chulawa PC do sanga Fela Achia game arang tun khop mai zana kan in khela hi a munam piala ma thil munam dang ka mu chu mi mal ngai dan game pace game flow hi sang khop mai player in liam anoma Ruben zo sang pun an pe ta chul lawa ani liami aveng tangwal rulam ka chuak referee ruat kiman ko soma amaro sim match khel chung jom theido ne turakan mulai Longmol FC coach Pumala kemal som kimane ni leitan ani kan soi to in RCFC team kha third division tang en kol chhotanin a champion pui veka division tina first division tang kha tinga mingron cher chawani FC Kulikon a lut lea FC Kulikon te po MFL ka an champion puya ani coach ni china po kan soi to kha ani hi koshana po mi tangkai ani koshana te po thu soi tu nia thian tri tak football thiam ni bok ani Dalmama Puya Mama Dalmama hi SOS sa putang noi polo khel to thina ni Sulawa Maro chu fela foul tat mai fela zote minute somthum le pathum na kalmeka tiang zela kalani chuan goal alut nual mai theini amar chu hriat dawan game hi pe sanga goal vai khata mo lu to chuan alut tu lang ti ari dom to ni amar chu goal alut tam kanan rin rualin goal lu to thei po nia defensive game an khelo wang ni goal alut tam kanan rin na chan chu pakatin 4-3-3 formation an mga pakatin 4-4-2 formation an mang sia 4-5-1 formation ang ron mga lawa dead ball specialist antama
goal thum goal kata in khel trum khan tiang range vel tang hian Ruben zo sang puyan free kick a pet amaro chu OP an alo safe la umaya kami poka pet session lo tuna po dalma ma de an tinga tin thar FC tangwal tin thar FC lama tun season ha goal lo thun to tu Ruben zo sang puya hian a pet le ri no mani tuna po hian season masa tin thar FC champion na tholok tak Ruben aban goal mo ye Ruben zo sang puyan ini som thum le pangana luang mo FC goal ka soi na thun ka soi to luang mo FC in dead ball specialist an nga ka tia moi tak mai tu na free kick a pet goal la goal thum goal kata luang mo FC chaklo chum ka chuan OP and a save Zanina Aero la lompuya FPL best goalkeeper ni line Ruben zo sang puya free kick a save lo tha goal zet zong a class of a sangin of a moi emพอชอบภาคเอ็มภาคกระจุโอเปียตานตีไงน่าอมเลวนี่รัวสู้รัวบอลเลวนาลเดวเช็ดบกแนนยูเป็นนะอาเป็ดชะตักเซตาภาคโกลกระจุโกลรูเปียนี่เลวเอ็นนนเลตยังยูเป็นจูสังเปียอัลลาอักโกอักกิลบกที่ปาร์ตานเขียนโถเงยง่ายเซฟจุดจวนโอเปียจนโถกะสังบกเสียพังงังเลวนี่โอเปียนภาคกระจุโกลมวยบ้านนี่เอ็มยูเป็นนะฝักอมจามาเรียฟซีอินมินิสมทุ่งเล็บปังอาณาวันสุดอินโฮมทีมกันที่โดนเงี้ยจามาเรียฟุตบอลคลับละกะมาอันช่วยจัดไหมลีกเทบุระพ้นสมทุ่งเล็บปังอาอันหัวจามาเรียฟซีอินไฟนอลที่ชมโลเซนัสูโดมโมเลฟซียังพ้นเจตินันบุตรมโซกับแชมเปี้ยนไม่ตัวคันนี้มาเซตุนตินมุนาหินเคลตอบเซนัส่วนตินมุนชาโซกับลูกโมเลฟซีนติงดอนตินานี่สแกนเล็กเคลมาสังปอบอลนี้นักคุ้งเทนัจันสันนี่เตะเลมายะจุนาคันลงบอลเอฟซีตามพีซีเจ้าสางบอลเราดังเชลล์มายะอันตัวอุยโดนเอ็มสันฟรีคิกลงบอลเอฟซีตานเราคุ้งตัวอันนี้ตุ่ม second phase อันนี้ตุ่มจุ่มินกติปัลฟรีคิกนี่เราวิ่งคอร์เนอร์จังอินโกลเราคุ้งต่อตุ่มจุ่มอาจูเป็นนั่นฟรีคิกจังอินโกลเราคุ้งเลยต่อบอกเด็ดบอลอันมังจังกายเดียวไหมfirst phase 1-1 in anin neto ka second phase goal thum goal khatin lomol FC laka chamari FC an chak zoka an chungnung zoka tun chuma aro lomol FC in man shoi chat mai note a zol nuam na kham bola ron clear ra lomol FC ngana ni kan ti to ka season masa FC Kulikona oma tebula palina ni puya goal som pasari an chua tu season FC Kulikona chua sana note hian FC Kulikona in goal som li le pani an chua ni chu tiang kop chon note changkai na alang thea tuna hian longmol FC goal som pasari chon na chua ni thang puya lung lam pang changin ting hetam pressure ron pia ron nema kuta tho de ule ka wangin referee fall lo hama ting heta pathem deng thang wala nia second phase chang chona ron khela rang ta chi ta changa luang bol FC nan la ka ni chuti chung chuan goal nga chuti chung chuan goal nga aron khung to ani Ruben a ball pet na la yat som thum le panga don ni tura ni ma se power tel si in moi tak main alut mar phei zok ani al ro thara kun mel tha tang wala nia te te puya ni lung lei tang wal Samar FC in goal an mamo tunge an mamo chana niang luang bol FC ta na mamo chana chu MS dong zela no te pokani ani chu kan soi to ka season masa luang bol FC in relegate trap playoff an khelangai Samar san ne a chu wangin playoff an ne wangin MPL second phase a kan mule shama ma se tu na ero final a ma an shoi chat mai le long ball FC la an ron ne an la ero minol pui na kan hriat ani kan fak zel don lal ruat lui la kha ngei mai khan ron sarol ani zo than puya side out FC long ball FC join ani Samar FC in goal khung thena chance an neya MK an goal an shota ma se a goal lo maya goal post an pera
khaka chamar FC tan chon uyom tak ani long mol an van nei ta zo ka free kick a Ruben an goal a khunga chakjok tur la hriat thei chuang lo ani ma se game shimshima hian long mol FC game hi amateur te uzo game o tina soi theya game an pot muanga chu chu chamar FC hian game muang an khel thiam lo fo thina sudai chu long mol FC tan khel har sa tak lai poni the ruat thara la pinga ron la MK ball pek ruat thara cross ball por ron pek tha tha fiawa ma se dong te le te puya an lo up chak tok lo do kan di don em ni oi omani khalai kha san marin an sip phur su theina ram chang an neya tuna kan mu liam ta chia lal ruat thara mun mel thatang wal khan tak mai na ran cross tha a ngayan lo man tat mai a ngaya kon pui tang wal long mol FC tan ache sual non du to lo khop mai ting heta fola MS laka in khel hi minute somlia zawani lawa ball hi aluma kan match official tena punto phamrik an ham ma hi chu ala dang lam reng the ni chu kan soi photo zani na po kan soi liang tuna Ruben a goal kan mu min somthum le pangana kan mu chau ka tun ma cha hian goal om chhun ani lawang goal dang pok an la mule nge na rin om ani Chamar FC corner a be chenan ron neya a goal do ne anti long mol in a goal don lo anti tu tak bo out dik mo long mol FC in corner am peda goal a direct kan shot ang renga tun naya long mol FC in Chamar FC in long mol FC lama tuna pokhan corner anan direct lea kela chan hi mate te puyan MS an long ball FC lama hian alo khung to a second phase a khan corner changin direct in alo khung to a khami khan sheda unge moni an thi ta fo mai kela chan hi ma te puya bitia fela saute sullowa bitia Israel biak thanga ani ball tuang tok na clear thailawa ma se luang mol ball thawal ani ro sanga pisi zo sanga achanga a huaisen kan ti to ka head ball thatur chon huaisen angai nge pisi zo sanga goal ni ro pui takin a head goal to huaisen wangin tu chuma po a ball ni lo tur o manga lang po ball avan nei le thin long mol FC tan chumi chu PC zo sanga player huaisen ani alang ani PC zo sanga kan humek tu na khian PC zo sanga van tal put teu em lal ruat thaga na ron dang lal ro sanga na ron dang chat mana goal kick a chuak ta pui an tam khel mol in min zo lo do theta moti tur ani a ma se he ai hen lian poni se kan khat thawang ro su ra khon rom lo ma se mi puin hon tum chuang lo khelen tu te an che moi khop mai lo mol FC goal an nei to lo ma wanga thil vom lut an om mi lo mi pui he ri za chinga lung oi lo wanga thil vom lut Chamar lama goal pur tu ni anom chung lo tiang hen kal sel thela balo bom don em lo sia jenga ka tiang anga free up ball an for tir forward ni chuan long mol FC po hin anti fur dengan rin om lo tuna khan sia jengan MK tan ball I dom tak an vor luta se anga ya la cha so lo tlat MS a sia jenga pela zaute dong te nun puyan lo pet per hlau mai din thang puya player khua nia kho common lo takani footballer a phei chuan tuna hian Johnny swingin ro sura hianin team pani te hi an game tactic te engkim a khoi danglam dona a chan chu khel mol hi anala ball anal towa ama chuan long ball angin khel turin formation te le tactic an lo siam poni theya amar student man long ball khel wak chi to lowa ball an vora so chi hina ai chakin atleng to thina chuwan chuan an game plan hi an tha long ti soi thelo ni lal ro tharan free kick aron ho chuaka din thang puya a foul kat mai din thang puya hi ani hi khoi huna pom the ne larin zola kan hrianga la jonga tanga
luang molin ho khain liam awangin din thang puin iron ok an ti thei ome larin zo lei second phase ero khel thei to mela ramcha kan langa Reitlang FC in MPL in hamtan na lomnan iti mai teng tun inruni hianin aizol civil hospital blood donation tisen an pedona Reitlang FC team pumpui ang coaching staff tele an mani trantu mai paka football ngai na le ngai sang shrim begin MPL fans pay chu tisen peve turin min som ve kan iti kha thil tha ni boka Reitlang ai khel mi elo mar thil tha nia kanan puan sak ven shrim ani a fans sang le a team pum anga tisen pek kha aro puya game chung alut lokang free kick atang Luang Mol FC goal ro pui le mo en thun ve thei tak mo tete puya amaro chu anga ya aron rol man kelal san hima pet goal don mo kan ti Samar FC bolen chun jom zel minute ni hun pek belani Achia Chinga bet na shet goal kick a chuak Zana hian security po atai thokop maya zandang in khelain police duty po tama Luang Mol FC fans sama ni tunakan Luang Mol FC fans ni tunakan hu te hi an phur khop mai Tete puya free kick a pet chien ni shan lo gol ma chon a pet amaro chu alai ma asira chon an pet se chuan in dana har satur ania Samar FC fans an ni ve thunga nu nau nen no pang nen ron thok chuak thakop mai amaro chu tun tin huna chon angui jok an ni an soi photo finally upload se chuan tuna hianin champion no more en choi to ni mai tur amaro chu final om tasia tin kan soido chu first leg chola ni second leg alom dona chaktur soi thei ala ni lo Samar FC en Luang Mol an la sop prep thei chu ti ronin Luang Mol hian goal an thun pel treunga Samar FC en sop ve prep thei bokani handball tat mai dong te a bong kon tangwal tuna hianin TV chuna lang lawa Luang Mol player ho in an appeal an va deal na sani referee ka a handball luel hom thi tuna hianin an kutte an khoya amar chu referee ka ta pezong ti hlo mani referee ruat kima mizo ina referee kan nei thatta zinga mi ani hi tikhan huna top zuya Luang Mol FC Ruben zo sang puya free kick mangin first half sikat find man shua yani second half tran anile to dona Samar FC nan kick off dona te puya le dong te tuna kan mulai jersey number 10 dong te jersey number 33 te puya kelal chan hima Chinga Rubena Lalmama Chinga
Fela Archie Kelen tu an lapung zel filar on loot an laom zel ani kanin ek peng to ni tuna hian goal kick Puya Dongtea Ruat Thara Ruat Sing Puya Another pointing and Tuleria Rosanga Akamoyem Singa Dongtea Tete Puya Tete Puya goal and try ya goal Katsua Puya kira chani ma kan soi sing da mal khop mai ani hi tun season a an lak lu ani ya Chamare FC a match masapertila ai te ti lawa Super Cup match hanin goal ni lai thuna di ther FC ne ni kang heng ya Super Cup champion masaperan ni na ko a tholok le la ro tharana perau da throi nan lo chuaka Longmol FC kan buang kwan fan san khata Sirvela po an bet furani fencing a Dalmama Puya Thang Puya Ruben zo sang Puya goal and try Amar zo tun chung goal ma ta kal talo Mimal ngai janan soilela ke a champion team mi zo best player a ka thangang Malkhanin vote kan nei vek lo amaro chu kan expert nen tungin thandon kan la felawa nang kan zot ve chenga tu hinge best player ai thandon ke Chamare FC champion ani chuan Arma Somthong MS ka thangdon ai tiang an perform ani chuan Longmol FC an champion ani chuan best player a Ruben zo sang Puya ka thangang Tete Puya Rosanga Kumin to midfield battle la mo no ko mai kan midfielder tuna kan soi te po kha central midfielder an nia season masa chuan kan matong te kan winger te an langsar season ero midfielder ya kan playmaker kan tiwa me tiang ten langsar ta zo kat mai game ma kan sona ngai zo kang ruat thara sang thaboka arodin rol tha Rubena Opia Zana hian Opia now Laldina mel kan mulo match masa 3-1 Chamare FC chaktum ka chon hun top dona Opia Chamare FC goalkeeper now Laldina hianin penalty trang au Opia vena chip goal la Zana hian Laldina rondu de takmo Lun Puya Thang Puya Fela Bitia Puya through ball thata ka pelal mamatan kan soi in ball liri achak thina ground anal towa ball an vordik theini chuanin player te an fang pop mai a goal do na tinan awa Longmol FC lam Chamare FC ero in a goal don lo anti tu tak out dikang mo FC ball niya Bitia Dongtea Ruat Thara MK out man kat mai
in khela mu na ma ball anal de upoka su bang chuan first half lama po miss pass kan thiang chi chia ball te pass sualang chi kha tam viau maya Longmol FC nam game an pot kul deu mun chu o ati theya minute za somria ding khel tur ania tuna minute somli panga kan zo minute somnga na nga khatna kalme kani a sanina minute somwa kan zo anga zo top zana me ni zana minute somko dang khele tur ania in khel hi minute za somri tur ani chubang chon tuna changa sakjok tur lo soi chen ngal ngot khala thei chuang lo ani Samari FC goal mo zo kan ni tu din mon ero sulloba thai thale mai pc so sangan somte Ruben din thang puyan miss pass ani ma sen nun puyan low block man hlawa Longmol FC ta na lo om tur kha aron cover le man frame Samari FC counter attack chan san nei an tang kai thei lo kan ti do nge chan san nei teu le thi jok te a counter attack tur chan san nei teu le mai ro sanga Rubena match a golom chon khung tu hi ani MK a Rothara Chingpuya Dongtea Rubena Choin Rotharan athok chuaka alo ro sangan Rotharan thodona chinga Tete puya Longmol FC nam panghian free space san pedu lawa tu te pam ball chang sela an close ngal zela Samari FC hianin chan san nei hlei thei meu lo ani puya luwa join Longmol football club lampangin an lo a Samari FC ball changan umapiangin Longmol FC player 10 an wat nai chin zela sumi bang chuanin ms atapon duangin ball an sem theilawa tumam ball an kalpui nei theilo poka Longmol FC nan lil tang chat ne ang reng viau kela zo te cross ball over tha a goal ve mai tonem dong te a bong kon tang ball in Samari FC tan tuna khan chan san neya ma se player lian ani lem lowa haita bang chuan dong te du ku samina he theilo lo maya Samari FC tan chuan ava poi don ta app dong te alian lo kan ti rolling khel mol chunga ero alian thunga ni tuna po khan Samari chance aron nei puya head goal te le ani anga ya player improve berta zinga mi ani ro sanga opian he na an riseta lalom puya sullowa isi zo sangan bola lo tat mai Samari bola nia ma se ms a bola ron lo vele thunga ms a po zani na chuna lang hlei theilo ani first phase a melgam hutam lo second phase a game ni thum aron khel tha aron lang sarviau mai Samari goal zong zong ain rola moti mei tur ani a to commentator Zama Khan best midfielder le best player apo an it viawa mal ngai dana nia khiu te ngai dang ka chelo ke mai ro chuan first phase a ms a alang sar lem lo a pui mo lem lo second phase a aron che chou chana Samari FC poinan san to nuwa final an lu chian to nuwa aron lang sar le zo la chu wangin ke ma chuan a chia din ani loin best player amo ani nga lang tingon ka chu ka soi theilo tun final match a alang sar le boxi lo wa ma se player chia ani ka tin ani loin lang tiang kha chu ka soi theilo ani aron lang sar huna ka Samari champion chian to nuwa aron lang sar le zuala sula ya chu nge anzel don midanga ai thazo kan ome ka tina poni chuang lowa ma ala soi chian theilo tina kha ni deuh perang chu
PC zo sang à Joseph Tangwal tin na tlat maya Lungmol FC tan PC zo sang à zon chungai don ani mel player huai sen ani a tharumanga a atlan chak poka goal nga akhung to Lungmol FC tan aswa chuan poi tak ani theya chuti rolin MC ma som zola ten la oma Lungmol FC tampo midang thatak an la om tho ni som te a tal tlang pui tlat mai penalty shot an nei do ma se referee na pelo din thang pui a ro thara MS ana sina sansing kan soi khani riu benan mishing alo danga sama ji ball pokala ni puyan ball lo lak saka sa sama ri lam pokin ball an chang le a an chang rei lei thei lo a MS a achia dongte a fela zongte dongte sau dan nei ve le a sama rin an mu big lo midfield an in dang chak na sa thang puyan ball over lu ta MK tan sa defender ten lâu đăng hết chất mày mình quay lại din thang puyan em kia anh lâu block á ngay anh ball rồi mình thấy thật phẳng Samarin runner na shot Samarin anh runner na shot em nè rồi chim puya rồi sang à puya rồi chim puya để thế puya nalmama free kick alwa Lungmol FC tan nalmama ball a thiam ani tharuma nei boka la takin first half a ball tan lu puya gola chan thio theilo tuna hiam ni som thum le pangana Ruben zo sang puya free kick ro pui mangin Lungmol FC in Chamari FC la ka man shoi meka Chamari lam pang point goal khung thena chance an neya goal post MK na paper thang puya fela zote MK tam bola vora ma se din thang puya na lo dang chata Rubena Rotharam bola lo chata ma se nalma matam po lak manan ni big lo Lungmol FC choin an lo a team pani te midfield in battle na sa a anin dang chat na sa a Chamari FC ni dang anti theichin ang blind side a ball vor ang kha zanina chuan kan la mutam lo kup maya soile soinu ball chang tu te piang ball om na pianga tin thar FC nang close zela tuma free takin ball am pet tir du lawa long ball ang phei chu an vor theina tur an siam sak mi alo chuwang chuan blind side ang po an la khel thei theilo ni Chamari FC hian substitution an siama Lungmol FC an striker PC zo sanga la chuakin in hiam awangin an la chuaka ya MC ma som zuala sai ha tangwal an ron dalut ani bitia dongte an bola ruk sak chat mai ma se dongte ball for uluk to lo deu sun lo na lo clear ra no shia jenga ding heta muang sheta chuwang chuan Chamari lam pangin choin an lo stilai chuan Lungmol FC player BTL biak thanga SL biak thanga ko pui tlangwal in liama midfielder player poimo ania FC Kuliko na changa classic transfer laya an lak lu ania season masa BTL hian FC Kuliko tebula palina ani puya tuna Lungmol final aron lu pui poka SL biak thanga chacha ani round na full ani gate ban na te po chen kan an chua
ground duty ten chụp turin get chung chu te anh shila khoi ta cái chụp tu ranga yang alo mom viau zela mi puitling ni na ani TV changa en tu te point kha tiang anga thuoi kha cancer angai zela ni PTA India man na boy pui mek zela chati roll in hemi te pan he record shit here ma har viau ma MPLB ka anin draw first phase second phase Samari FC 3-1 in anchaka team in here tok tak an ni zela ni som sari hiloma gola lut vek me second face an in tum tum phei ka chuan MC ma som zuala a gol me do dem gol sang an ron ti boy man dewa MC ma som zuala tuna kan in khela a involvement pa ngai kan mu masak perani a ben sa changa ron lut khani a sai hatlang walin Longmol FC gol ni na varan khung teu em mà sẽ goal là Asan Tiu thay đầu rất mày Samari FC tactical change anh này jersey number 6 phải là dấu thế anh là chua cả ai à xí leo nung chuông à sell chip chẳng va là nhon đã lu ta đang làm na nhon thiên thế em goal mà một anh này Samari FC tan chuông à nhon lu đông tê à đông tên chuông ta bố làm bèn hà la mà sẽ rồi sạc na phụ tộc lâu chất mày đi mà sòng rùa là BT à đinh nghe ta MC ta bố là pele MC à match fitness này lâu tôi nỉ nghe ở trong luna là rây lâu à liam anh mà vắng ở trong lút khani boxi à tôi sao mà nghe là trong ta lâu chứ đi rolling MC à anh thì chỉ phần lâu vậy Rosing puya MS MK Note Pisatak Zeta Tuna kan bola tan Pei puya central defender ni chung si in Longmol defender te fakan pu le maya Samari FC in bolan chaka midfield la changin an matong te bolan pek tu ra piang an defender te an timing a cha a Samari FC player at ma in ball anjon tang chat man zela anjon intercept man zela ni chibang chuan Samari hian tun thlengin lo takin an la attack theilowa an game pace sang le an attacking an nor na ho po an la mang changkai theilo midfield da sum ball chun chang ve thei viau ma se a lo chin an thlen ma in defender ten an lo close a ball an lo lak khal zela chibang chuan tun thlengin an la himani central defender lalun puya champai tang valin tuna khan Longmol tan goal an sut ve kha khachu chan lo aya peter ga tiang vela ni i ve mai ani dong te sitluanga first touch sitluanga free kick aron thop chuak nga la silun tuangan alo omangem tuna Samari FC in free kick an muna borvela chang hian first half a khan Longmol FC in free kick an mu a fall fela zote fall wang khania Ruben zo sang puyan thamang khengin a peta adana dan rol lowin min som thum pangana su tunin khela danglam na thlen tu po hi elania 1-0 a Longmol FC na man roi theina ni tun chuma MS a aron pen chuak ve a Ruben a best midfielder ni tura nominia ompui in free kick changena khung to Emerson bola bora free kick changa ball pet a ngayan aron save a second bola nei le a chumikal zela chon Israel mon kima MK an tuna khan Samari FC tan gol khung theina nei amang changkai zolo a be se phak pakin ama ball tharon chuak ni turani MK kha phusok in rin omani kan va pu phachi alo nangin Longmol FC fans te khuangan vona sa to ti hriat ani mayan noi ranga kor engnen a thei chuan eng vekani free kick en le ela khila gen anga ron dai fa bolan lo le MK tampo a harani angul azim to a
bola ron tladeu thut box ya lai ki chu ki samangin lo push thailo MK adem omlo ai liam chung hian advantage a lo lai la kan soi to thowa kan soi non lenga tun MPL tun season MPL best goalkeeper nominee so kan puange la lompuya Chamari FC la mal somari tang FC la ruat puya Chan Maru SFC Vanal Shita Mizoram Police FC le Zothan Moi Inter FC ten ya best defender nominee te la rosanga Chamari FC la ruat thara Chamari FC MS Dongzela note ani hi tun season a club ni khela wangin FC Kulikon le Longmol FC tin da ania Ronald Zothan Zama Inter FC le Zothan puya Chamari FC ten ni best midfielder te dal pia club Mizoram Police FC dal ding heta Longmol FC Patrick Arol Elonji Reitang FC Armal Somtong Chamari FC le Ruben Zosang pia Longmol FC ten ni best forward nominee te Josh Ring Lamcha Reitang FC MS Dong le Chamari FC PC Zosang le Longmol FC Vanal Bia Chang te Chamari FC le Ziko Zoram Sang Inter FC ten ni ani Chang hian MPL best player po season masang thokan thana ni dona Voina hian zaina hianin Pavilion a hianin best player ina a bike don tour om va me a bike mingi ka hrelawa Facebook lama chuan post ani towa Mahindra Centurion aminge ti game ka hrelawa Mahindra company ron sponsor chu nia Pavilion a hi jon omran to ni season masakhan best player in Mahindra Rodeo adonga tun season era scooty ni tolon bike ani ta thunga tu takin dong mo ka soi to ke chu ani na dong tura ka ngai chu mi mal ngai dan ni seru benale MS ani tuna kan hula hi ni Anton tur chu Centurion ania Centurion nge Centurion ka ming ka chialo Centurion ani join ka pia Mahindra anal ve wo khop mai afria dona tan chuan thatak zeta ni tin nichin khan ti dikna thil kalau puang sol pala ti dikna kan soi lenga Roitang FC Tisen Pe Kunkha Zirto Mizo kania advantage alo la char char la kan soifoa a team anga Tisen Pe hi an wang viang mai Aizon FC khan season masa khan an penge ya MPL club pa chona pak hi pe kala shalowa an lo pe ne jamin of team se tin red hibuna khan in Chamari FC le ka soisol Chamari local council team le Durtlang local council team in Khelchum khan Durtlang khan in final an lu khan Tisen an pe pak hi chu team puma pe hi kala shalowa Roitang in tuna hin an pe dona an fakom khop mai hemi petur hian fans mai ba ka Mizoram football fans min so many ti kha kan soinon le dun thil thania dun lai trong kam takin off topic deuma ni ma se kanan rol shramani tin tuna hin Longmol FC lam thoma tha lalpan thil ro puimin ti sake ti hla an sana rual duala tun din muna chu lalpan thil ro puya ti saka minute za somriat nuwa hian lalpan thil ro puya ti sak zelang em ti hi zona om the ania kan mula hi Longmol FC bench dal dinate ania isaka ani boka thu beraku kazuk mufia theitat lo mai dal dina Chamari lama gol thuntu ka soising ania pakhat kha Jerry Moi Ming thang anu pangkol song alu don poke Chamari FC lama tete puya kelal chan hima an la chuaka aya Jerry Moi Ming thanga no pangkol song te kan ti thina ma se tunaya gol khat pa ya te kan tia gol khung kan mukha ta viau maya Jerry ya an hangai ron chungzom thengem ti lai me kin angaya ain ti pal de leka zon chungai dona Longmol FC goalkeeper tha ka ngai don that mai angaya ron khel form viau maya thil pakhat kan soidu chu tuna hian time akal ringa TV lama ma se angai in hiam chung hian minute nga chuang vel chu hun kal to ina shiata ka kan match official ten khel chung ball thi chung an lo ti top shi ani ti ka shata ila nakina pivia minute le in khel top hun minute som ko pel duaya aron kalani pon TV lampang hi chu kan stop velowa akal pa ngai na kal ringanga kan match official ten sana an lo ti top atang khan an khel chung zong tir lenga an ti top hun in khel top hun chu ani mei don ani ti ka shata ila minute som ko panga nuwa te po hun pek bel an ron tar so mai thei kalai ka shata ila so me sakte a aron luta ani hi Longmol veng ani Longmol tan Longmol langwalin sipan na ron hak dona angaya aron khel thaviawa sakte hen aron thak zawangem isak lalmuan puya ani khelang chan le dona
Longmol FC goal kick tur ra ni a MS free kick atanga ball kal a ngayan alo safe alo dang piala chumi tlak na lampanga chuan ai liam chun zoma in khel rei tak chol lai lo kan ni a tun chuma in khel kan chun zom le thei ta e saktea tuna goalkeeper ron lut hi under 17 player ania game ma mature donem samari lampang goal mamo an nia long ball goal nei tu zo kan nian goalkeeper thak ngai na oma chinga chingpem bola vorlea chunlova jari moi ming thanga first touch ani jari moi ming thanga ball dogana kon control theilowa khelbol anal deu shot boka slip zawa long ball goal kick a chok le a ni poi under 17 player zinga mi khani a jari moi ming thanga thatharni som pathuma hian pune PSK Shivajian le Liverpool Changkopina Academy and Dina lut thaturin Mizoram chosan turin bo sai mek bok ani jari moi ming thanga MS a jari a MK a ball lampang jersey number 8 Lalmaman bowleran to chuk mana samari choina nia ro thara longtea ro thara this pass nei chat mai somtea samari player pathum abum throw mai voi khata lung pakata sava pani vom thak mai ni lo tun chang chu somtea thai kol dana kha voi khat thaya pathum ma bumani Aizol FC a pop player changkai lo ni to khania bima somzola dim thang puya lo ro sanga ro thara dongtea refin advantage pea chamari FC lampang sil tluanga si tluanga jeri thanga oma si tluangan pe mai lo bola king reya si tluanga cross ball over box si lawa apulami jeri a pe mai box si lawa Longmol FC choina changzo ta ne Titia Lalmama Thangpuya Rothara Rosanga Bima Somzola Longmol FC captain Nahangan Hua midfielder ron Lualum le ane Rothara Lalma ma ke rang zok chat mai Rothara ke ain zo than puya Nautea Chinga Dongtean sitlong atam bola rol saka Masetin thang puya na low clear Longmol FC in position an 6 soya ting geta layan da luta MC a ben sa changa ron lut ka winga left winga om thunga MK po left atangin Samari FC in right winga anda so sitlong a left winga om ta thunga jari moi ming thanga le tongte alaya aning kop ro chingpuya control moi le mai long bola bora ma se chul lova an soi le soi nu an timing a chani luang ball defender te MC a achak le moi athuna khan lo share jenga Samari FC right wing back in yellow card ta choya tuna khan achia lo share jenga khan ati tur dik tak atia tuna khan MC kha pot thulo sela chuanin MC khan atlan pel to sia du thalin a cross anga goal an purple leng ti kha hlau omani kha professional foul dik tak mai ani a kan soi photo kan soi non le du chu a foul moi ema wa ka professional ani lawa a foul a timing a tika team tan a changkai wang jok ani tilai kha seta ila yellow card mu po huam card po choi huam a goal ai chuan tia foul hun hi omani tuna khan MCSP ta chato sia a phato box si lawa atlang pui chuan a ma zong zonga free rek dona thanglam panga Longmol player panin om box sia chu lo share jenga khan a sia a foul thatak mai nei titiang Rupena ala om le donem a goal le chat mai
minit som sangi le paruk na Ruben zo sang puya aron in lar le chat mai le Longmol FC in goal ni an nei ta a pe goal tu ka tu dang ni loin Tintar FC Changbal Longmol FC assistant captain Ruben zo sang puya ane Zoram MPL season ni na best midfielder ni tura nominee om ania tun ma cha goal ni alu ta Ruben zo sang puya pet goal ve ani a goal na ma sa ro pui takania tun chuma ro free kick tha ani lem lo chuti roll chuan Samari FC defender te an ring thula clear thei ani a lalma mana khoi do na mon ti a lalma mana khoi le box si lawa ho tak mai in tuna khana goal ringot mai ani Samari lampanga hian goal khung thei te he a chiang to a Tintar FC in goalie an khunga a mai kan soi to Jadwal of Chanmari kha Tintar FC nginga tuna Longmol FC in Ruben zo sang puya mangin anon su chim ta em ni gol ni lai ron khung ta chat mai le ma se soi le soi nu in kheli minute sa som jet tur ania zanina hin in khel kan zo don lo zero top sana minute som ko khel tur ala om dom tin tuna po minute som pali khel tur ala om gol ala lu thei ti ka shet tur Samari FC lampang annor phaya sakteya Gol chatak mai an vorlu ta MC a zo tham puya ne nan in chua MC a van duai lo mai ro sang am bol lo la dong te a sit luang a ro thara sit luang a bola keng rei thina duain a style ma mo ti mai tur ne Samari FC in substitution aron siam le ta ati hian jersey number 27 la share jenga yellow card choi tun la chuaka a aya jersey number 21 lalin sanga lunglei aron da luta ani hino pang har tia soi chin khani first to saron nei ngal don lalin sanga la first to du thu samlo free kick a goal an khung ve ve ju benana khung ve ve a pela zote in free kick a choya pet goal a Longmol in pela zote in da chuaka la share jenga free kick a choya an la a goal a thangana ron la chuak le nga la free kick choi kha la om viau to mai thei ma se chuti rolin an substitution an mang zo to a tuna yan Samarin ti pathum an thak to a te puya an la chuaka pela zote na chuak to a chian na chuak to a an ni pathum aya hian rin sanga si tluanga le zari moi ming thanga ten ron lut to ani Longmol FC lampang in substitution pahnih an hmang to a pakhat an la neya striker in hiam wangin an la chuaka in hiam wang ve ve in ani an goalkeeper in hiam wang bok in an la chuak bok angaya goalkeeper le striker PC zo sanga an la chuak to a M saktea an ron ta lu thung bench atangin pakhat an la ron lu tir thei Samari football club in ball an sang nem shada za somnga le pakhat an sanga somli pakwa Tintharin an Tinthar ka ti pat Longmol football club in an sang thung ani tuna khan Samari assistant coach pusang te kan mua chang viau ani studio ta po kan soi to pu ban la sang record ta ro pui mala record po ro pui studio ka soi to game structure a chuan ka soi theilo ma se game kallaya player nei chun ang sik soi le game reading a chuan pumala hi a thazok maim o ti in kalo soi to a tun game hian aron proof chu ka tilowa ma se pumala tactical change pa ngai duangin mang theilo ma se la a player ron da lu te aron jam tik thei khop mai chu ben an free kick a pet le a tun chu ma ro gola chang lo chat Ruben zo sang puya free kick peta piang Samari FC player le fan satan chuan thinti thong a sang zo vek to ani chama Longmol fans lampangin soi ngai lo lam la to a rol dol mai chiêu check khi an mani ai nan la lar zok ti te pon an soi thin ani ma se in khel ala top lo ro ching puya la mon kima veila ma ron chuk thale to
ni dangan game pa ngai ang an khel theilo Samari hian blind side an vor theilowa an winger ten cross ball an vor theilowa chak takin an chan lu pui theilowa MS an ball a sem theilo bok Samari game pa ngai zanina hian kan humia lo chumi omzia cho Luangmol FC hian an rong khel tak set ani Samari game an rong chat chiang ani Samari FC in substitution an siam ve thung an team captain jersey number 15 Bimal Somzuala la chokin aya jersey number Somthum le Pathum Laldin puya Aizol veng lai tangwalan ron dalut vele dona ani he Samari FC goalkeeper la lompuya naw ani an pani in tumtumin Thiwana Samari FC sak tum khan tin puya hian penalty achangin kul takmain aula lompuya ma hian lo chip goal to ni kha somte midfielder ron volume Ruben Zo sang puya goal hi khung tu tun macha goal point no mo pan hi khung tu ne na armband an han chonga somte aman mo lo somte kan soizinga match fitness anei tok lawa Samari FC lama ero tun season phase 1 a khanin an drone a goal athuna somte an la fu viau maya Luangmol FC an season 1 Saizol FC captain khania Luangmol paina Luangmol FC tana captain amben strength thil ro pueni mani veng club captain ni thil har sani MPL ang level sanga phechuan chuti rolina maron thak tu kan soizing lal din hi ron lu mau tang kan soizing to engwange kan ti chuan ana au Samari FC goalkeeper OP wangani OP vena anin khel nun ber khana chip goal kan ti kan soi fo zena hian lal din hian u vena hian goal ron thun le thengem nak tu zinga an zing thole an choi ti angai no view in rin amani OP le lal din hi tuna wan dia kanan purping dawani rothara MPA Jeria defense an triat lei thelo amar Samari FC an nor chun zom zel Luangmol FC counter attack na chance an ya MC season masa Inter FC champion tuitu khania tin tunna Luangmol FC coach Pumala no hian next kapa khanin leitan kha Ronald Sapan ni hui boka Samari FC an nor let ava moi Samari FC taking up lulam goal thin thei tak mo hamaro chul lawa a timing of thaem chuti rualin dongte kan faklo thelo dongten ball sa taken ron laluta MK te Jeria tenen wall pass amu na ma chuti rualin a goal don mo kan ti lai rong clear tu ru lam kho chuak chul lawa a ve kho sa FC Kulikon atang an lak lu ava cha hero MS free space back chin lo MK goal an try vele sakte ava han goal to kan soi fo MK hi yet som le pariat bor vela space back lo chi kan ti khani tuna pokhan yet som pariat so yet som ni vela tang an try ni sakte under 17 player Luangmol rol tharin chatak mai ron nam out thau mai corner thi kan no chuak ani si tuanga Ruben minute ruk chungia Luangmol FC nan sipu an goal nei sa an humim theini chuanin second half second leg hadam takin an khel thei dona Samari FC nan sipu an su dawni chuan second leg an ha deuh dona ni amar chu football chuan engpo theng thei ania lunpuya tuna kan mulai champai betel tangwala nia Kulikon player Luis Services ade polo suk trial to ani Samari no na viau mai goal an nge donam no clear hlong maya Luangmol FC defender te per thei viau mai puya na hian min somjet le panga angin akala ma se kan soi ya soi nu anga ya indiam chung te le somte an thak dona taiman delay chung velte awang khan tuna hian hun pa nga ya po minute nga ai tam fe hi la omani ti kha sheta ila Samari goal an lak khung theya an la su mana ni na mon kima tuna nga inner bet tir reng hi achi lo Luangmol tan a sel lo wa dong te ya first touch afu lo puya
Lavin Sanga Sitluanga Jerry bola control full chat maya sulova sina goal trap run clear le tu khani MS Samarin somte chuaka space an nga sot mai ruat thara offside cut Samarin an game pa ngai an ron lan chho clear le chana game pace ron sanga blind side a ruat thara te an ron in lar le chana midfield a ball ron king tam chana long ball lampang hian defensive game an ron khel don em ni somte a much fitness an ei lo wang nan la chuaka full strength in full time la khel thei lo wa chuwang chon tin puya utility player ron da lu ta defense an ron ti khong sot donami somte chuan nuwa Sama VFC lampangin midfield ta space an chang tam ma se goal ero an nei lo goal ho om tak ero an nei Sama VFC fan set home re viau mai 2-0 and down mega ni Sulova MC Lama Malua Afu ama se target afu thei chat lo lalma man lalmon ki ma sina sot tak mai nei tu kha ni a MK a Rubenan bola ron lak sak le chat mai Rubenan anti sual chun som vele ngala dongte a tal lian le sot viau mai a dongte ball ball ero anna shet si tuanga sing phei man lo sakte a Sina kan sakten safe thatak mai aneya lo man chat lo ma sela safe thani titiang safe ani hrim chuan safe thani vek mai ani Sitluanga MS a thanga ro ching puya oma thang le rot thara ro sanga le rot thara rot thara tan sang thei do na tan sang thei lo chat tin thang puyan clear ra Longwall FC defender pani nun pui le no tia FC kulikon aloin kop thin an solid khop pai chinga bola forlu ta amaro chu sakte ta harsana siam lo kan soifoa MPL a goal chu temper Samari FC in goal an chu khat zaina chu ti rolin record an introm goal thun temper kha tuna chon Longwall FC an hauta goal samthum ve thunin goal thun tamper record chel tu an nia ein khel ma hian amaro chu tuna goal samthum panin thun ta Longwall FC record an chela goal thun tampera ding heta Samari kulpui sukang takbo dal ding heta amahan chak em amaro chu duana chak ma ma goal kick a chuak dal ding heta a class sang khop mai Longwall FC player hiam manama nun puya ni mo nun puya chin khan champhai bethel te kan te champhai kanan zo kan ya nun puya min liam kan mu thei tlat lo MC zo kan ye MC man som zo la zo amara chu khel chun zom le thei rin sanga no te suala dong te chinga Longwall FC midfield ten rang to sia chinga ball tel lawin singan pet sawa atemporan loss ve tawani free chinga yellow card ape boke hilpat kan soidu chu chinga tuna khanin ati lo tura tina chan chu tuna pet kha ana tak tak thea ana tak tak lo thea ana tak tak ani chuan thu ran lo na tak tak lo se na der na chance peringo tani kha alenga na der kan va faka ni lowa hun delay en dual Longwall FC tuna hian sinin man roya minute nga hun pek bel ani tuna hian chuwang chuanin Longwall FC na goal an thun bel rual thun belan du rualin
an goal nei sau humi mi to ka tuna chuan ka tiang kara Chamar FC zogin hun delay na turan an siam sakha an fa parang kachak yellow card muzuita chinga ati lo tura ti ni tuna hianin a pet ngei sia alo na tak tak ani phei chuanin hun tam tak an delay zok dona apoi viau doni thangpuya bethem veng kang wala nia ani hi MPL best defender ni lai le North East football thiamber Dr. Tiao Memorial Football Tournament best player ni lai khani Nunpuya lal dinani tuna anan zon suakha golan try opia ruat thara MK notea si tuanga MK Chinga Jerry moi ping thangan Nunpuya sutang thelo tat Thangpuya Rosanga Longmol FC in 2-0 Chamar FC neni vai chuan second leg munom viado ni Chamar FC attacking game anon khelanga Longmol FC defending game an khelarin omlo amar chuan attack purpurin arin omlo second leg ma helom to ni din thangpuya aval lut tha MK thil tu lo takani ahnunga tang aron khoya an soifo Chamar FC nan temperan loss apoi thin khop mai footballer chu temper loss zero ola Tisen alo lum to Trina an loin taksan loin nok na sa to bok Trina ni amaro chukan soi Trina Chamar FC sap trong takin an frustrate an trang ulve do bok ani MK the player chian ni lo club lui ma chona tuna hanin hun delay na zela ni ya achu ne lo wang han khoi kha amoi lowa amaro chu thilpoi ro ni lowa apoi per chu yellow card a hu ha ni thangpuya si tuanga Chinga Rosanga Dongtea ruat thara Rosanga miss pass an nei le thina pass wal de ureng tamai Longmol FC an man motolo lal mama Thangpuya Dongtea Saktea Rosanga Laldina Chinga ruat thara Emesa Zainen MS akan mutam lo khop mai zandanga killer pass nga thei tak kha ania MS Zainen lo kan mutalo Ruben a foula free kick consolation goal thun ve thei tak mo Zaina hianin Chamar FC goal khat tal an thun thei ngem yat somni le pariat somni panga bor velani ani noma somni le pariat bor velani China Rubena pet goal ang vel khani amara chu tlebina thang deuh hrata Rubena team captain in yellow card hu boka foul awangin Zena midfielder Ruben versus Emesa Rubena chunung zok khat mai
MS free kick moi takalo thun to tu tun second phase ang epo moi takalo thun to tu hian thun le thei tak mo MS rit sanga penalty spot apok tawang mai free goal khat chu thun don ani bel contact a nge a Peturin MS ding suaka MS ang pedo na goal khatan thuna ni jon second phase ang mudam le zual doni 2-0 ni ka chuan Chamari FC tang khanin temin how tak threat the maro chu True anh đi vậy cho second leg muốn làm lại rồi đâu na sắc tê à ngay niệm vang rồi lù thế luông mua FC chăn him tua ni mai game luông mua roll thar anh ven club tan hian in save thei tak mo MS ôi tak ni là pet goal la Arma som tuang an kan soya luang mual in sini 5 man soy line luang mual versus ka soy sual MS versus Ruben kan tia Ruben an goal ni thun lain MS an goal a thun lo kan ti tuna ero MS an goal a thun ta Chamari FC tan be seina ron siam sak le ta Dongte hatem paran lo sewani Dongte a chu lo khop mai tu na khanin a chu a MC a chu to zu kok le a MC an hatem paran lo MC pon thil chu lo waron ti a enga mo action an om dewani